foi tavua ya o sisambe bu rekan roka adoro wo tavua ando tele taka na waronga na Bula FM namba 2 ena ser Bula naga go ilimo do tele taka na FM na bo sa setter to na Bula FM Bula o tsempo ni valu ngone ni kandabu ni mokisa o bacuk na sinu ando tele taka bali na waronga na Bula FM na bantu ena ser o lorima na ga gini suka lambasa do tele taka na Bula FM namba 2 na ser Bula FM namba 2 na ser Nimbolo binaka se kongo na bolela kaninon dai tutuku enambongin dindai. Ebon ditako aya Sayed Kayum na ibugo ni Prime Minister na nondo bonua be kemni ni toke ningele ni sengani ndona kame tanga yata ke na bugo ni be kai tuba kataki membalata na Land Bank. Sisanga ni na bolenga na nomini tutu bogai toke ningele. Yani tutuku ebon ditaka salmureti na be kai raba reta katigo iso membalata na Land Bank. E kaya Sayed Kayum ni toya butaki na Land Bank membalata na kena bayang atake so na tiginingele me buru-buru ni labo be kemuni na keni toke pakina ena nondo bonua e bande taka ni rukuni yabu ni bobu lewani ronondolo tini katolo e matata bena tukina na tango maki ni toke nigele rotani ono sanga bulu kandua ni wilwil ni mate ngau ni sala me adaba mai ni kua ia na sasanga ni tambana ni bengarabi rono bisa kena matambo sengaraba na bela kwa ke bono mamada sena LTA o ya mena kako ni bakuritale ni wilwil longori ena bengarabi bangaruta kina operation sasamaki ena ngandrebi talanga kina nonondo beito koni na leni bonua kami adabo mengo rautani dono ndolu tolan rawolu sanga bulu kawalu to dokona kisi membaleta e kena boroki na lawni ngoni sala tukuno turanga ni obisa Mahesh Mishra maina tambana ni obisa ni maina wilwilongori rosanga bulu kalima ena moira rosanga bulu ena deba ni nondo bonua kawalu ena boli kubaki na ena tokalau maina ono sanga bulu kandua na bagadala kaya ngoni sala wasanga bulu katolo era tangane tini kawalu era elewa. Era tuarire ni kua ena matabila wa Yesu betolo na sotia ke nandonandau ni business rato beitaki na dala ni bei wangumi katigo sarna tini kalima nondolu dio nan raunandola na kena lebu. Rato na beitaki o kobu la waisele sorka dika Staff Sergeant Elaza Luciano sati ni Jose Sebuso ni deva ke Ajay Sharma nandau ni business. Ena malio ni Pirelli ni ambaki sawo tikino ko sita ni ambaki ungo rongo dia na mata bilowai ya dingomi na ngoni salam butumbuto e limo nondolu vanan rokaba mai be Sharma Luciano e dingoma talanga ya ono nan rau ke buso ni deba e dio nondolu dio nan rau ka ono sile bogarora ni laboya birato na sotia ya ngoni salam butumbuto Sharma nei labo ke doya sile birato na be taki na belmouti me dava nei katini katuli singa ni bula katumai na ngauna na ngai rongo di taraba telekina na non rato kisi kina nonto itu ningito e baga der me merika na bosse ni songo ni rakabi bura-bura kambau laki lewena taletunga John Meki nandoni be babuli ni timi rakabi tini kalima ena nonto bonua e baga ndai taka o Meki ni rauna sota tiko na Vodafone Flying Fijians ke Ingilandi ena ngona erato na ngoli kina bangito ke Europe na mbaki katumai tugono Meki ni sati ko talanga ni tubutuba mena sota bi talanga na mata timi ni barani se ni ngole ningito ya running kita na mai baga der ena nonto bonua ena mbaki katumai o yan kena sotabi na mata timi ni tonga kay Samoa ngo na sota ni Pacific Nations Cup na maki menan tota langito ia nangay bagay taki nando na ngona laga minggo kimi daba kay na bonua daba sa daba ker na baglelakan ni nonday tutuku en nambong yenday ni tay matomata Ini sabulu bina ko yung pagyon kita mamiwangkan ranandi o wag na kawali mo na nutubing karabi radio 51 na nutubing karabi daw makay na video. Oyo may way nulu. Olo ni ralu. Ona radio 51. Roy Moga di beyan. Na dango di leila rakungila. O magtiti ko may loma-loma. Laro ko pinagabayan ng Mr. na Radio 51 na daw may na Radio 51 nandu mai vitin bonga ni BNN